Zaba bahagaze bateganya indirimbo nziza ariko abantu bose bisanzwe kandi twebwe ubu dusigaye imbere yiwe twese twicaye turasanzwe nibyo byoroshye kandi wazanye agapfukamunwa k'iwawe agashiraho byoroshye kurushaho. Reka dufatanye indirimbo ngufiya musubire n'umuvugo ngo Bwana Yesu. Amen. Mvuge ngo baho ndabona tufite gahunda yacu igitaramo cyiza cy'umugisha n'umugisha.
tugendera twese tuyobore umugire imbere twese tuganye kugira ngo tuze twese dufatikanye n'abantu bicaye. Amen. Amateraniro uyumva umugoroba Mana igufashe cyane kugira ngo wumve amateraniro. Amen. Aturirimbe tuvuge ngo ntacyo wamubwira. Wow.
microphone. Microphone. Uzamusha. Bwana sisi. Ni mugoro. Mugoro ni mwiza sana. Hanyuma. Tange. abahungu benshi mudamu we washaka kuzingonga kuri gishiko asa abana bari ngaza kuzingonga mu nivesi ni wacu hari mukabi havuze ku mutwe yamba mu ndarishya turamushima yo yaravuze ngo turabesho mu kandi kanya ni imitsi tuzi ko tuzogeza muri 2022 tuzogeza nuko ariko kandi igihe cyose umuntu ahawe turabona ngo uyu munsi uri kujya amaboko ugira ngo tugorane umwete ndatangaye iki gitaramo ni ukuri kose kw'Imana Imana yakora ibintu bikomeye go atumugisa oya no ariko uyu munsi arisima ndikuri abasezerasha
muhera na maze kuvuga kumwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Kwa mugezi wawe. Mubwire ngo umunsi ubona sense. Kwa kadogo nawe so. Kwa ngine mubwire ngo kumubera nyiti. Ni musonga. Cyangwa uri mutegeke imana wacu ikoze neza mikrofone tutana abantu tayari abashaka kwikiriza na amahoro cyane tawaguye ariko abigiye bizabizi nitwa karigizwe abe bisanzwe iyi ngiyi n'ibisumba marigezi bose sikoze niyo mukariko hanyuma tugiye gusaba kino kintu tukimwe kije kutu tukina twese n'uje ndakoze kuzina ni mutima sukusa tugiye kubwira Imana ngo mukandi kanya mwabonye igiterane kiri mu mirembe nta mwonya tuzinde kicyo bakoze katwiza akibore kuvuga kaza ikisa muri bari bakesha kubitereye hanyuma imyaka 18 hanyuma tugiye kubwira Imana ngo tukoze gahunda muri ho plateau duhagaze mu mwuka muraho birashoboka pe abantu bose bizera Imana hari ibyo bikorerwaho muhari hakaba n'ibyo abantu gusa bahagara mu kwizera mugasenga mu kwizera muhagaze hano mugasenga umurwayi uri kwa Nyasuku n'Imirembe nibyo neza hanyuma tugiye guhagarara iwacu tubwire Imana ngo Mana igisimba kibereye kuva mu munsi iki gisimba kibereye kuva mu munsi kigatera tukazinira iwacu tukazinira ku murambi ya Bigunda tukazinira niyo ngwa Shina nicyo ngwaya abantu hano murabizi si twose mu so tuvuze usenge iwacu cyo gikomeye muraho bakaguhadese nawe ufite imikomeye hano ukayiyobora ariko kwitwa ibintu ufite ari kandi ntagaciro ariko gaciro ni kugira ngo mu Rwanda n'umunyarwanda ni kugira carte de directeur ya Kongo Mkongomani ni kugira carte tuyo gusinira watu tukoze agahabi tuhagaze iwacu matorero iwacu mu misita nivuga kuvuga mu kwisi tuhagaze mu bwoko bw'ukaba tuhagaze mu bwoko bw'u kwisi tuhagaze mu bwoko bw'u kabero tuhagaze mu bwoko bw'ahandi hanyuma se ushima sokoze nawe turanga uzi bari batego uzi
ndio masakosa mimi Akwai saka mimi mudasi simama ni sakoshi mtamu agoiwa ni kwa hivyo ayo